Sudijski kolegijum odobrava start učesnika treće kasačke trke. Start treće kasačke trke upravo je pušten. Od starta najbolje se snalazi Fantom Assassin i vozač Bojan Juković. Druga pozicija za Grlo Messenger i Dragana Đuričića. Na treću poziciju probija se Capri MG sa Sašom Grujićem. Na četvrtu poziciju izlazi Željko Vujanović sa Grlom Nice Aston. Negde na šestoj poziciji Dagmar, a ispred njega je D'Artagnan Kopra na petoj sa Milanom Preradovićem, potom Double Trouble. I dalje, uvodeći Messenger i Dragan Đuričić. Na drugoj poziciji Fantom Assassin, pa onda sa razlikom možda i nekih 100 metara treća pozicija za Capri MG i Sašu Grujića, četvrta pozicija za Dagmar i Antuna Horvatskog, velika prednost za Messengera i Dragana Đuričića, Fantom Assassin druga pozicija. U trku se vraća startni broj 6 Parma Fer i Mirko Bobičković je u borbi za treću poziciju sa Grlom Dagmar i Antuna Horvatskog nasukava. Negde na petoj poziciji Nice Aston i Željko Vujanović. Evo je odluke sudijskog kolegijuma. Isključenje zbog nečistog kasa na startni broj 3 Messenger i vozača Dragana Đuričića, grla koje je do sada bilo vodeće. Ponovo se u šansi za pobedu nalazi grlo Fantom Assassin i vozač Bojan Juković. Na drugoj poziciji Dagmar i Antun Horvatski. Isključenjem na startni broj 6 ponovljen kalup vozač Mirko Bobičković. Pratimo prolazak grla na liniji cilja. Fantom Assassin i Bojan Juković prvi. Nice Aston, Željko Vujanović drugi. Potom D'Artagnan Kopra, Milan Preradović, a za njim Double Trouble i Radoslav Pavkov. Navedeni poredak